Ako želite uživati u realističnoj simulaciji vožnje, onda nabavite glavnog glumca današnjeg videa. To je Logitechov volan G29 za PC, PlayStation i Xbox. Možete ga kupiti u dvije verzije. Ova lijevo za PlayStation i ova desna za Xbox, a oba dvije rade i na PC-u. Njegove glavne značajke su kvaliteta izrade, dual motor za vrhunski doživljaj i vrtnja volana od 900 stupnjeva. Ručica i vozačka stolica se kupuju posebno, a popis igara sa kojima je kompatibilan je pozamašan. U kutiji lijepog dizajna nalaze se kabel za spajanje na struju, USB kabel za spajanje na kompjuter, upute za spajanje, volan i pedale. Prvo što vam upada u oči nakon otvaranja je moderan dizajn, vrhunske izrade sa mekanom kožnom oblogom i mnoštvom dugmadi koji ćete iskoristiti u finom podešavanju igara. Većina dugmadi je predviđena za PlayStation, a pogotovo ova u donjoj polovici volana. Naravno, većinu možete iskoristiti i na kompjuteru. Iza volana se nalaze vici s kojima se volan priteže na stol. Ovim kukama koje se nalaze ispod volana, a montaža je jednostavna. Ispod volana su i utori za kabele radi boljeg prijanjanja na površinu. Moderne metalne pedale djeluju moćno i kvalitetno, a pritisak na njih daje dojam realnosti. Ispod volana se još nalaze male gumene izbočine koje služe za stabilnost i protukliznost postolja. Mora se priznati da u kombinaciji stvarno djeluju impresivno. Postavljanje na pod je jednostavno i ne iziskuje dodatno podešavanje. A kabel iz pedala spojite na volan. Prije montiranja na stol sve kabele ubacite u postojeće utore da ih ne pritisnete na stol. A zatim okrenite volan i umetnite kukice za stol i pritegnite vijke sa gornje strane. I dobro ih stegnite da volan ne bježi po stolu. Na vrhu volana se nalazi dugme za izbor PlayStation 3 ili PlayStation 4 desno. Nakon što ste priključili volan na kompjuter, pazite ruke jer će se volan kalibrirati nakon prepoznavanja. I volan je spreman za upotrebu. Nagazite gas i u slučaju da volan ne sluša, pogledajte moj sljedeći video u kojem će biti priče o postavkama volana za realističnu vožnju, jer ćete u suprotnome brzo završiti igru.